drugog ugla, jer tamo sija sunce pravo u kameru. Ovo je došao vjerovatno neka škola, uniforme školske neke, u posjetu hramu, ekskurzija vjerovatno neka. Ovo je, nije to ni hram, ja nisam vidio hram nigde ovdje. Evo i ovdje je taj isti Buda nacrtan na ovom kamenu. Ovdje su neki petlovi, suveniri. Šta je god da to značilo. Zmija neka. Sad ću da probam da snimim Budu na planini, ali tako da budem u senci odavde, da mi ne sija sunce u kameru. To je to, preko cijele planine je nacrtan Buda. I ovdje neka rečica teče, potočić. Mislim, lepo izgleda. To je vjerojatno neko mesto gde se oni mole, budisti.